Qala siyenzile i-dog style, sabuya senza i-woman on top. Then ufuna phinde futhi mina ngizomenza i-blow job. Bange mina ngizomunana nepipi lakhe. Angijwayelanga nje lento angenzisa yona. Angeke mama sibheka lento le bayenza liphezulu ba-act amaphone. Angijwayelanga kwamele ukuthi thina kumele senzeni senze kanjani. Kwamele ngenza into efuna uwe. Angijwayelanga lento ongayifuni abantu abaningi lento ongayifuni bayifuna lento lena bayifuna. Kwamele mina ngimuna ipipi lakho ngekani angilifuni. Ngizomba romantic kuwe. Kimi into engazazi. So sisini into ongayifuni ngokublow job umuntu wakho wena? Angimthembi. Ayimthembi kokuqala. Angazi ukuthi wenzani mina ngizobuya ngizoblow job yena. Lo muntu lo uqala ungenza izinto idayile engazazi uyangibhequla ungisa inyawo zisa phezulu ungenza stuff like that nje hayi wena mangathandi. Abonga. Hi my sis. Ngiyaphila kunjani sis wami? Phila. Right? Right. Makuyabaleka, ma right ubaleka wena. Angibaleki, ngibalekani? Okay, no problem ke. Okay, bhuti wami nje bengisacela nje, okay, ubani igama lakho konje? Tshepi. Tshepi yini? Okay. Bengisacela nje kahle kahle bhuti wami utshela uThephi ukuthi wena kahle kahle wabhalela iJozi Bicycle. Mami. Yakhumbula ngisemsebenzini. And uhambile endlini azange ngitshela ukuthi uhambile. Mina ngifuna ukwazi kahle ukuthi kahle uhambiswe yini. Wena wazi ukuthi ngihambeleni? Azange silwa ngisho. Wena lento ozibukelayo yini uma ubukela izinto baceda ufuna uzozenza nami. Ubukela ini sisi wami ngisacela nje usitshele. Then ufuna mina ngizoyenza lento akazifuna ukuthi azibukele lapha afuna mina sizenze mina naye. Makabukela iphone usuka abukela iphone nawe ukhona noma uyazibulalisa yena ayi1. Ubukela ayi1 maceda ufuna uzoyenza nami. Afuna mina ngenza ama-dog style. Qala siyenzile i-dog style, sabuya senza i-woman on top. Then ufuna phinde futhi mina ngizomenza i-blow job. Oh manje wena sisi uyasaba nje angeke ngize ngiyenze lento leyo mina ngifuni. Uthi wami wena bomcela ukuthi angithi spice up izinto sesebasha kufanele siyenze phela sesebasha Ngeke uzobukela iphone maceda uzobo wayi ungafundi nami ufuna uyobukela iphone. So wena sisi you are willing to learn ngaphandle ukuthi nje ubukela iphone. Masiyenze si2 angabukela izinto kuloku phone then azofuna ukuzenza nami wayengafuna ukuthi siyenze si2 endlini azofuna ukuzenza abukela iphone maceda uzofuna nileni style ezinsha nje ningazibhekanga nina nizilenele. Bhuti wami usisi uyamuza ukuthi uyathi wena oshebela phone ene obatla mo shapisa ntse tsa diphone tse ba di etsang di style tse di ngata ngata ke go di dog style imhlomong bo uyabona gorilla what kanjani lava mfethu nice uyashaya teaspoon my brother uyashaya mfana ngizazonke mina no teaspoon angithi ngenza research mama ngenza research kube mnandi yini wayi kwamela uzubukela iphone kuze uzoyenza nami futhi uyahluleka kahle kahle into ekubalekisile ukuthi bongafuna yes ngiyabaleka because of angeke ngizokwazi ukuthi mina ngibhedula ngise left and right angise yonke lento le angifuni okay ayibhuti wami athi ene ubhuti uthi mina kimi uyenza lento leyo ngoba uyazi ukuthi nisase young bekafuna ukuthi ni explore you understand mara into azenzayo mina ngizazi mina into azenzayo so wena sisi ngoba nina 3 years akakaze akublow job ke so sisi into ongayifuni ngokublow job umuntu wakho wena angimthembi ayimthembi kokuqala angazi ukuthi wenzani mina ngizobuya ngizoblow job yena why yena angangimafi. Oh wena wawusama mafia awubatla blow job umuntu kuyamukuka lo mukuka wamukuka lo mukuka washa complain kari kuyamukuka into akazenzayo angizazi kokuqala into azenzayo mina ngizazi ukuthi sivelaphi into akazenzayo so waye kwamele mina ngivumela into walifu lento akazenzayo njengoba abukela iphone ubuye ozenza straight engaphandle azobuya azofuna ukuzenza kimi angibhedula ngithatha inyawo azise phezulu. Oh manje ufuna ukuthi usukumisa inyawo kakhulu uyenze into sadiphone so but onamafutha kushuthi nofuna ukuthi niwayuse ngithi uyabona kuma phone kunokuthi angazi lyriking wena bayethi bathela ngilabasi like mafura wethu wabona yeah nice unawulidi batla lena ubona nalo batla mthela fish oil not fish oil fela mama le Vaseline yake na mola le Vaseline yeah le Vaseline le lubricate ake ra Spanish no khane no dira ba umuntu afuna ukusebenzisa iVaseline konke njalo iVaseline umuntu osebenzayo azosebenzisa iVaseline usungangeni mama ngithi ngifuna ukuthi ukushelele la hawu ufuna kushelela and wena how batla Vaseline no abuti akina na girlfriend ayitloya sabatla Vaseline itloya batla this thing ibisi why it's yeah that thing so yeah you understand. So usikuna nento ke utluleng ore ko abuti we botsane ore awumthembe so when you guys liba intimate do you use protection asisebenzisi mara awumthembi awufuni ukumblow job mara ukhona ukulala naye ningasebenzisi iplastic yes asisebenzisi ngiyamthanda ngithi mara inkinga yakhe angimthembi
jwang because of ntso tshwana ba noma tshepe if tshwanetse ukulo tlokula because angijwayelanga lento angenzisa ngeke mina ngizomunana nepipi lakhe angijwayelanga nje lento angenzisa yona Angeke mama sibheka lento le bayenza liphezulu ba-act amaphone angijwayelanga kwamele ukuthi thina kumele senzeni senze kanjani kwamele ngenza into efuna uwe angijwayelanga lento ongayifuni abantu abaningi lento ongayifuni bayifuna lento lena bayifuna kwamele mina ngimuna ipipi lakho ngekani angilifuni ngizomba romantic kuwe ngento engazazi sibancane kanjani uright phela mina ngiyifuni lento ofuna ukungenzisa yona nginike sisi wena ufuna ukusimunye sweet yani yena uzimisela angifune nangeke angeke kanje mamazi bheka lento lema bayenza bayasibonisa ukuthi senze izinto zakhona and wena mawuthi uzofuna kanjani angisho ngifunde ini ukuthi ngizomunana nepipi lakho angifuni no ujabule be right kanti ngijabulisa ukuthi ngimuna ipipi lakho if bengijabulisa bengizosho ukuthi okay baby masimunane mina nawe wena ke sisi ujabuliswa yini ke ngijabulisa ukuthi senze sex right normal leyo kumunya no kanti for play yani i-design lweni ukuthi kube mnandi endlini angithi ngenza ukuthi nawe ungayo ifuna ngaphandle anye ngize ngiyoyifuna ngaphandle yabona the more ungifuna ngimuna amapipi wakhwila ngizobaleka khona so mawufika lapho ngaphandle ke ngoba nabo sisi bangafuna ukumunyisa uzwenzani uzohleza ubaleka it's fine kwamele ngikambande ngibaleke ngizokuthi ngizomunana it's fine akuna stress akunankinga ngifuna la enjoyment endlini kanti njani angifuni so wena uyangiforce ukuthi mina mangimuna ipipi lakho ngenza i-blow job ungayifuna ngiyifuni siyajwayezana lento mama kwamele siyajwayezana ngenza into engafunwa yimna efunwa uwe mina engayifuni ngijabulise wena emchita nawe uyayicava la uyayicava la libasa le abuse umuntu ebhedini angiyazi mara you can experience it's allowed ningayibi kanjalo akusiyabuse ilento loba ibisa romance lena asana uthi leyo kabhizi umuntu empedeni nawe yazi mara romance like to experience new things massive if efuna naye it's not a problem mara mawuthi funwa yimi kuphela hayi nawe if okay thintule ntwana okay Shoda akekho sexual active ke ngabe ushilo ukuthi into ezizokuzithani ngiyakutshela nje wena ubiza abantu ukuthi manje uzohlaza khona la cause mina nisa data ngoba nina 3 years khona into engaunderstand bongakhona ukulena umuntu wakho ukuthi akathandi ukuba extra when it comes to i-style nani mina ngasiza ukuthi awuthanda ukuba extra awufuna ukukopa i-style zephone nje sex normal sex normal enjani like I want lo muntu lo uqale ungenza izinto idayile engazazi uyangibhequla ungisa inyawo zisa phezulu ungenza stuff like that nje hayi wena mawungathandi ke wawungavuma ukuthi okay mina into eswa ngiyithanda mina ngikwazi ukuthola omunye uzongenzisa lento mara uhlale nami endlini it's fine uzothola omunye uzongenza lezi zinto lezi yabo ufuna kona lokho ke ngona lokho angithi yayibo into akafuna ukuyenza ufuna ukuyolala ngaphandle abuya azolala nami kahle i-style uzithanda angizifuni ufuna nje i-sex normal i-sex normal enjani ukuthi abephezulu akho yes that's it yes mara semncane ngaphila isidala kanje mara phela isidala lento leyo asha into zethu kube mnandi ukubonakala ukuthi igazi sakhe umuntu wakho musilona kanti usabani ukuexperience na angifuni phela kufanele ukuthi manje mina mangenza lento le kufanele ukuthi ngijabulisa yena mina ngijabula because ifunwa uyi mawufuna ukuba ichicken ulale nje kuphela inkosi yami ku right na kanjani mangabe kwamele ngibe ichicken akuna stress ngi right uthi manje ufuna ukuba ichicken njengoba ngafuna ukwenza le idayile lezi zakho uzoba ichicken inkosi yami lento le ila maphono wabukelayo that's why so ila maphono wabukelayo explore mama sisebancane kanti no mama nangu umuntu wakho uthi niya explore nisasebancane ake ni buya mama ngibuyise ukuthi wena ufuna ukungilala nje wefuna ngakhona okay asenze kanje ke uyavuma ukuthi manje wena sisi vele ubalekiswe kumunya stock sweet yes okay wena uyavuma ngibe nomuntu esayidini ubalekiswe lokho ngibuyele ekhaya because of wena ufuna ukuthi mina manje busy ngimunya nepipi lakho ngaya kini angikutholi so okay guys ngiyabona ukuthi le ndaba le iyachubeka and stuff iway forward yini between the two of you couple sisi wena ubalekiswa ukuthi awufuna ukublow job uguy wakho wena uguy wakho nayo yasho ukuthi yazini ngifuna ukuthi sesiplore izinto ezintsha and wena uthekithi awufuna ukuthi ulene mawubukele iphone you rather learn nina nimani ithu nifundisana so sisi usho kanjalo ke iphu uguy wakho chance mina ngiyani advice akithi bani if a guy wa how chance lelene ngilithu he try umuna stock sisi phone nakho uko utlore se jwang bana ha o soka se try si utlore se jwang pele then o tla ha o se batle angisifuni mina angithi ukuthi awufuna ukuyibhekelela kuphone so bengithoka manje ungathaya ukuyenza utloro ejwang then if ufila ukuthi akusiyinto angithi nini couple nithu so how feel now nto yakhe feel that's why you can just stop because of naye at the same time asibe fair mele umcabangele ipartner yakho nayo uyafuna ukuexplore ezinye izinto nawe anyeke nje uzuhlezulele nje asho njenge chicken uyang understand nawe ke mele understand if iblow job akayi enjoy but amakayi enjoy maka mele ni explore nisasebancane nizaguga fast yofunda nini okay mama senze kanje wena uyabuya endlini angisho siyabuyelana mina nawe
uma uzovuma ngibe nomunye umuntu senze lezi zinto lezi kanjani futhi wena ube nomunye umuntu ngoba uzomkhulisa zinto lezi ungazifuni wena maqeda uphinde ubuye endlini uzolala nami futhi uphinde uzongifakela ukungcola protection ngaphandle awu uyabona nawe futhi ke upromote i-cheating asiyifuni ke leyo le ngiyipromotayo ngisho ukuthi sesemncane igazi lami phela kufanele inyakaze ngi-out ngithi nanga umuntu wakho she's willing uzamfundisa ogorilla nani konke oteaspoon lava sushi mina ngeke ngizovumela ukuthi uzobukela amaphone leyo into engayifuni ukuthi ubukele iphone or nawe ivuka mawubukela iphone maybe si understand mina ngisexual active that's why ngisho bona mina akakhaleli next ngicela nawe ke ustop lento yakho ukuthi mawuzoba intimate nomuntu wakho ucele ngephone kuphela ngoba ngiyabona ucabanga ngathi wena bipili uthi wena uthanda ushebelele phone mele umbonise ukuthi wena uyingadla ngadla endoda iyasebenza nice nawe ke sisi try ukulena izitayile ezintsha usaseyang ane ngiyazi ukuthi awufuni ukumunya nani ngoba uyachama ngayo and stuff I understand nizageza before niyenze ni couple nisasebancane mele niyenze lento ani ngoba nizoguga nibe ne mama sangisho nice uyabona niyenze nice niyo explore nithu ke seni right ngithi uyabuyela kuye ngithi ngiyavuma uyabuyela nice ngithi hayi ngiyabonga my couple niyenze kamnandi so guys lona lipone sokuzibuda mona uchilo ngathi ba king girlfriend utsamayile but ise ke thola girlfriend na tsamayisitse go refela na tsaba mo mona sibusiso ke la bona but no ska ha ke buile lena ke a bona gore girlfriend wa ise king wa convince wa ise king o tlo di etsa ntho tse di sharp rena le sibusiso ba try explore le sibusiso a tlolo shebella phone pele ba intimate le ngwana mo yeah we just stop and to out so tshwantse je ke lo mo bontsho wena ntlantlong kadla ndoda lwena mo haifu file ka reng motho wa ke tsebo hlopha ka whatsoever when it comes to sex ska lebala fela ng email la ko josepascop.co.za ke a le rata ka ofela le ska lebala follow le subscribe le share di video tsa rona ke tla le bona next episode yes baby